Uyazi the day uGeneral Mkhwanazi emaphambi kwethu njenganesizwe ebreaka imithetho ethile emvimbayo ukuthi abikele abantu abamnyama bale South Africa ukuthi sidayiswa ilezi zigebengu ezisiphethe, sidayiswa ilezi zigebengu esizivotelayo minyaka ngeminyaka from 1994. Hayi ukuthi wengazi ukuthi there are some rules awabreakayo ngaleso sikhathi. Lo ma rules lawo okuwona abaphila ngawo laba be secret society, Illuminati. Nina niyacabanga ukuthi Illuminati is something else. Illuminati yona lento eyenzakala ka government. Kuwe kunezinto ekumele zifihlwe zingafiki emphakathini just to protect ama leaders ethu. Umkhwanazi ke ngokwenza lento ayenza, he was crying out loud kumphakathi wale South Africa ukuthi ngilekeleleni, nansi impi manje sengiyiqonda ngqo. Mabonile nje abanye bejabula, hey uZuma lost a case against uRamaphosa, bajabulela ukuthi namhlanje logo bongwane lo oselectwe uRamaphosa amselecthe ngoba emazi ukuthi uzokwazi ukuthi amvikele futhi uzokwazi ukuthi enze lento athi go against uMkhwanazi. They are coming after Mkhwanazi. Mina nje General Mkhwanazi ngikhalisana nawo ngoba abantu laba owawabikele owabalwela kumanje angazi balindeni. uMkhwanazi wesibize emgaqweni. Phela bengeke asitshele ukuthi uMkhwanazi no lelani la bantu basemzansi ngenane emgaqweni nivale nimise iSouth Africa, nimise konke ukusebenza eSouth Africa thili kwenzeke uso and so. Ubengeke akwenze su general, but the message was clear. Asibe kwi combat mood, silwisane nabaholi abayizigebengu, silwisane nesystem yale South Africa ebolile. Yini uRamaphosa aseke wayi-achieve le South Africa? Nengabe kuwukuthi lento yaRamaphosa neGNU iyasebenza, kungani pho iAmerica keep on attacking eSouth Africa? Niyabona ukuthi udoti wodwa lo yena nangazi novuka nini ngoRamaphosa, angazi novuka nini, novuka mhlambe izwe selingelutho seliphansi kwi dust ngenxa nje kumuntu oyedwa.